Mara nyingi tumekuwa kweli tuna mauongo ambayo zinatuendesha kwa hii maisha. Tumekuwa tunatafuta mbinu nyingi sana kwamba ili kukua. Tulikuwa tunafikiri labda inafaa kwamba ukiwa na miaka fulani ionyeshe tumekuwa, ama uoe, ukuwe na gari fulani, ukuwe na kitu fulani, itaonyesha kwamba sasa wewe ni mtu umekuwa. Kwamba sasa wewe umeshaanza kuwa mrefu kuzidi wengine, kwamba unafikiria sasa hapo umekuwa. Kuna vitu mingi sana unapata mtu labda anafikiri eti akitembea hivi inaonyesha sasa amemachua, kwamba sasa akikaa hivi, akivaa nguo hivi inaonyesha kwamba ni mtu mzima. Kwamba hizo ni uongo ambazo zimejaza akili za watu wengi sana, ambayo inatuendesha kwa namna na pia vile tunafanya vitu, vile tunakuwa tunatafuta, yani tuna hiyo nia kwamba tunang'ang'ania hiyo kukua na ukubwa fulani kwa kupitia vitu na kupitia matendo. Na hiyo tuko nje kabisa. Ndiposa unapata kwamba watu wengi ni wazee, wako na miaka, wameenda miaka sana, lakini bado ni watoto tu. Unapata kwamba mtu ana vitu vingi sana lakini bado ni mtoto. Ameoa bado ni mtoto. Sababu gani? Kukua haiko kwa vitu. Kukua haiko kwa vitu ama kwa kitendo. Kukua hata mtoto mdogo anaweza tenda kitendo cha ya wazee. Kukua ni maneno ambayo iko ndani yako. Sababu maneno yenye iko ndani ya mtu inakuwa. Na hizi maneno zinapokuwa ndani yako, katika hapo moyoni mwako, maneno ya moyoni yanapokuwa, hapo sasa inamaanisha unapanuka kwa understanding yako na wisdom yako inapanuka. Sasa hapo ndio tunasema mtu anakuwa. Ndiposa hata mtoto mdogo anaweza kuwa kimawazo, anaweza kuwa hadi sasa anaanza kufikiria kama wazee. Sababu gani? Ndani maneno ambaye anaziingiza ndani, maneno ambaye anapokea inazidi kumfanya anakuwa mtu. Sasa ndio hapo sasa unapata kwamba maneno yenye iko ndani ya mtu inaonyesha kwamba huyu mtu atakuwa na nini na atalinda nini. Unajua kukua na kitu ni tofauti na kuilinda. Unaweza pata vitu na unashindwa kuilinda sababu maneno yenye iko ndani yako haiwezi kuyalinda hayo. Sasa maneno yanapokuwa ndani yako itaonyesha uko na nini. Niposa hatuwezi angalia mtu kwa huku nje, tunaona kwamba huyu mtu ako na hii na hii na hii, nataka nikuwe hivyo. Ujui maneno yenye iko ndani ya huyo mtu, yenye mempa hizo vitu, yenye namlindia hizo vitu ambazo ako nazo. Sasa ni muhimu sana kwamba sisi kama binadamu tuache kuangalia tu kwa nje hizi nini, huyu anafanya nini kupata nini. Tofauti na vitu ambavyo mtu anafanya, kuna maneno yenye iko ndani ya mtu yenye nafanya hizo vitendo. Sasa kuna maneno iko ndani ya mtu yenye sasa inavuta hizo vitu zenye huyo mtu ako nazo. Sasa ni kama unataka kukua kama mtu, inabidi usikilize sana maneno yake. Sababu unapomsikiza ina maana maneno yenye iko ndani yake inakuingia na wewe, inakuingia. Na wewe pia maneno iko ndani yako inaanza kukua sasa. Ndivyo hivyo kama mtu anataka kukua karibu na Mungu, ni kusikia maneno ya Mungu, alafu maneno ya Mungu yanapoingia ndani yako yanafanya unakuwa. Ina maana ile sura, hiyo image ya Mungu inaingia ndani yako, inakujenga, nawe pia unabeba hiyo sura ya Mungu. Ina maana zile vitu zenye Mungu anaweza fanya sasa wewe nayo unaweza fanya. Kwa sababu gani? Maneno yake yako ndani yako. Sasa maneno yana nguvu. Maneno ndio Mungu sasa. Mungu na maneno yake huwa wapishana. Mungu na maneno yake wanaenda pamoja hivi. Na maana sasa Mungu amefanya maneno yake ikuwe iwe juu hata kumliko yeye mwenyewe. Mungu anaitii tena anafuata maneno yake, hawezi pita hata moja. Sasa Mungu ameacha maneno yake inamfanyia kazi. Maneno ndiyo imeumba kila kitu ambayo tunaona sasa hivi. Maneno ya Mungu. Na hii maneno ya Mungu, neno ya Mungu ina nguvu ya kuumba vitu, ya kujenga, ya kuokoa, ya kubomoa. Iko na nguvu ya kushinda hata tunavyofikiria. Na hayo maneno yanapoingia ndani yako, unakuwa na nguvu hiyo ya Mungu.
Ndiposa inabidi sana tusikize neno, tumjue Mungu kupitia neno lake. Huwezi mjua Mungu bila neno lake. Sasa inabidi tutafute ili tumjue zaidi, ili nasi tukue na hiyo nguvu. Tuanze kuona kwamba ndio hiyo sasa zile vitu ambavyo Mungu anafanya sisi nayo tunafanya. Sasa hapo hatuna ile kwamba watu tunalialia, watu ambao yani kila wakati ni kulalamika tu. Tunaanza kutembea sasa kama watoto wa Mungu. Wewe huwezi kuwa mtoto wa Mungu na huwezi fanya vitu Mungu anafanya. Hapo sasa utakuwa unaharibu hiyo jina kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Kama mtoto wa Mungu inafaa usikize Mungu wako. Maneno ya Mungu yanapoingia ndani yako unafanya vile babako anafanya. Hapo sasa babako anafurahia, anaona mtoto wangu ndio huyu anafanya, huyo sasa ndio mtoto wangu huyu. Huyu sasa kama mimi kabisa. Hapo sasa umefikia kabisa hapo.